Danas ćemo pokazati kako instalirati i napraviti Steam account. Kucite Steam, ACC i idete ovako, vi škole došlo pa da malo nešto pokažem. Idete create Steam account, neko se dere, ovdje kucite na primjer nešto Milena nosi kofu. Idete ovdje, kucite šifru koju god vi želite i idete email, naprimjer nešto vi imate vaša, ali ja pošto već imam pa ću vam sad pokazati Krofna sa džemom. Idete staviti ovo, hotmail.com, idete to samo prekopirati, ako vi želite da pišete možete i pisati. I sad ovdje imate nešto, morate da uradite, idete favorite email što vi želite, crvena zvezda i ovdje idete, ne vidim dobro nešto što je pisalo, idete 9y, mislim vama će biti nešto drugo, ovo morate da otkačite kao nešto morate, idete create Steam account, nisam dobro kod napisao, refresh i kucate mp8f4c i idete create Steam account i ako ste dobro napravili pisat će welcome to the Steam. Ovdje imate svakakve igrice, ima nešto i free, nešto možda će kupi, vidite ovako, vidite, joj nešto mi izbacili jebalo. Izvinjavam se. Vidite, ako meni izbaci ovdje nešto. I vidite, imate po 50% popusta, neka igrica, vidite svašta. Ali ako nemate Steam, idete install Steam. I idete ovdje install. Idete save. Idete ovo, idete tu, idete run. Ali ja već imam Steam, tako da ću vam samo još pokazati do instalacije. Idete next, ovo morate accept i idete ovdje koja ste zemlja i vidite sad idete install, ali ja pošto već imam ja neću instalirati i danas vam pokazati kako se instalirati Steam. Doviđenja.